7 kozlića. Duboko u šumi bila je lijepa mala kuća. Ondje su mirno živjeli majka koza i 7 kozlića. Mama, mama. Mama, mama. Jesi li dobro? Da, dobro sam. Baš je jako razmažen. Da, poput djeteta je. Ali gladni vuk je pokušavao pojesti kozliće. Djeluju meko i ukusno ti kozlići. Kada bih sve pojeo, bio bih tako sit. O ne. Što se dogodilo, mama? Ništa, djeco, kolač je gotov. Joj, kolačići fini. Umalo. Fini kolačići, daj meni veći komad. Hej, jedite i nemojte se tući, djeco. Smeta mi njihova mama. Moram je odvojiti od kozlića. Idućeg dana sva hrana iz smočnice je nestala. O ne! Što da radim? Majka koza pošla je u šumu naći hranu za svoju djecu. Budite oprezni dok me nema. Prepusti to meni, mama. Ne brini, pazit ćemo se. I ja sam ovdje. Hej, nemoj zaboraviti darove, mama. Slušajte me pažljivo. Čuvajte se vuka dok me nema. U redu? Vuka! Da, djeco. Ako vuk dođe u našu kuću, poješće vas sve u jednom zalogaju. Sve. Ne brini se, mama, ne bojimo se vuka. Ne moraš brinuti o tome. To je ohrabrujuće. Ali vuk je lukav. Često dolazi prerušen. Ali glas mu je promukao. Noge i ruke su mu crne. Čak i kada ih dobro opere. Lako ga možete prepoznati, ali ne smijete otvarati vrata. Razumijete me? Ne smijete otvarati vrata nikako, djeco. Jako je opasan. Da, mama, bit ćemo oprezni. Sada moram ići. Čuvaj se. Brzo se vrati, mama! U stvari, vuk je ukrao svu hranu iz smočnice kako bi namamio njihovu majku u šumu. Uspio sam. Sada će svi kozlići biti moji. Moji. Vrijeme je za večeru. Nakon što je majka koza otišla,
Kozlići su ostali mirno čekati. Što to crtaš, dobro ti ide? Stvarno? Da, ovo ću pokazati mami kada se vrati. O! To je mama! Mama se vratila! Mama! Molim vas, djeco, otvorite vrata. Ja sam mama. Vaša draga mama se vratila sa darovima. To je Vuk. Molim vas, brzo otvorite vrata. Nećemo otvoriti. Moja ukusna večer. Nećemo otvoriti. Mamin glas je ljepši. Što? Mami glas je to je naša mama! To je mučni glas! Mislio sam da će mi bubnjići pući k vrapcu. Tvoj glas je propukao, to je mučni glas! To je vučji glas. Što? K vrapcu, ti kozlići su prilično pametni. Sve ću vas pojesti, upamtite to. Izgleda da je otišao. Još uvijek se treseš. To je ponižavajuće. Pa to je zato... Ja se uopće ne bojim Vuka. Ovaj med izgleda ukusno. Vuk, kojeg su prepoznali jer je promukao, pokušavao je pročistiti glas ližući med. Djeco, ja sam vaša majka. Uspio sam. Molim vas, otvorite vrata, dječice. Ja sam vaša majka. To je mama! To je mama je! Mama! Hej, zar ste zaboravili što nam je mama rekla? Ne smijemo nikoga puštati. Molim vas, otvorite vrata. Ruke su mi tako umorne od nošenja svih ovih darova. Mama, prije nego uđeš, molim te da mi pokažeš ruke. Ako su prljave, i soba će se uprljati. Oprostite. Misle da sam njihova majka. Kakve su? Zar nisu lijepe? Molim vas, brzo otvorite. Možda je previše. Što je bilo? Ti nisi naša mama! Ti si Vuk! Naša mama! Ti si Vuk! Joj, k vrapcu, koja grozna dečurlija. Upamtit ćete vi to. Upamtit ćete. Uspjeli smo! Opet smo razotkrili Vuka! Potpuno je raskrinkan. Nadam se da će se mama brzo vratiti. Od ovoga ću napraviti ukusnu pitu za svoju dječicu. Pojest ću ih, nema sumnje. Upamtit će oni ovo.
Hej, pekaru. Da, mogu li pomoći? Poslijedio sam ruke. Možete li ih zaviti tijestom? Lijepo bih vas molio, ha? Hej, zamolio bih vas jednu uslugu. Što bi to Vuk želio? Nije teško. Možete li mi posuti ruke brašnom? Lijepo bih vas molio. Pa brašno mi je vrlo važno. Čak i ako me zamoliš, ne mogu. Ne. Zar mi ne možete učiniti takvu uslugu? Ja sam... Onda ću te pojesti. Svi ljudi su glupi. Dosadno je biti zaključan u kući. Mama kasni. Nadam se da će se Vuk opet vratiti, tako da ga možemo opet zezati. Nadam sam. Ja sam vaša majka. Otvorite vrata, dječice. Evo to sam ja. Donijela sam mnogo darova iz šume. Je li to naša mama? To sigurno nije vuči glas. Ali prije... Gledajte. A? Molim vas, otvorite vrata, dječice. Evo to sam ja. To je naša mama. Naša prava mama. Mama se vratila. Evo to sam ja. Djeco, čujete li me? Dobrodošla natrag, mama. Mama, dobrodošla, mama. Abla. Konačno ste mi otvorili vrata, kozlići. Tada! To je Vuka! Pomoć! Tu ću se zabrati. No, gdje ste? Ajde, gdje ste, dječice? Evo i drugog. Aj trećeg. Četvrti je ovdje. Zatim i peti. Pronašao sam i šestoga. Tako je Vuk ulovio kozliće jednog po jednog. Ali... Pojao sam 6 kozlića. Zar ih nije bilo još? Samo trebam prebrojiti krevete. U redu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Upomoć, mama! Vrijeme je za spavanje. Odspavat ću na livadi kraj rijeke poslije ručka. Mama! Moram se brzo vratiti. Jedva čekam vidjeti njihova radosna lica. Djeca moja draga.
Majka koza koja je skupljala hranu, požurila je u kuću u kojoj je ostavila svu svoju djecu. Ali... Za to vrijeme njezinu dječicu je već pojeo vuk. Gdje su nestali? Ima li koga? Molim vas, odgovorite, djeco. Gdje su nestali? Ima li koga? Molim vas, odgovorite, djeco. Moja dječica. Gdje su nestali? Mama! Drago moje dijete. Majci kozi je njeno najmlađe dijete reklo da je jedino preživjelo, a ostale je pojeo vuk. Jadna moja mala dječica, da sam se samo vratila kući malo ranije, ovo se ne bi dogodilo. Nemoj plakati, mama. Oprosti mi, sine, ali... O, Bože... Gdje ideš? Kamo ćeš sada, dijete? Kaznit ću vuka, znam gdje je otišao. Znam. Kazniti vuka? Ja se ne bojim vuka, ne. Sine moj. Vuk je spavao na livadi kraj rijeke. Majka koza i njeno najmlađe dijete pronašli su ga u dubokom snu. Taj vuk je pojeo svu moju djecu. Sva moja mila dječica su u tom trbuhu. Djeco moja draga. A mama, gledaj, miče se. Što? Stvarno? Možda su oni još živi u tom trbuhu. Zar stvarno? Dušo, donesi mi šivaći pribor iz kuće. Brzo! Da. Požuri, moramo to riješiti. Tako sam se najeo. Ne mogu više jesti. Nadam se da su još živi. Majka koza uzela je svoj šivaći pribor da prereže vuku trbuh. Tada... Brate! Puno mi je lakše, živ si. Hajdemo spasiti i ostale, djeco moja, kozlići moji dragi. Kada je majka koza prerezala trbuh, kozlići su iskočili jedan po jedan. Gladni vuk ih je pojeo u jednom zalogaju, pa uopće nisu bili ozlijeđeni. Svi ste živi, tako sam sretna. No prije nego što se vuk probudi. Da! Kako sam se naspavao. Dobro sam se najeo, pa sam čvrsto spavao. Što? Čini mi se da sam deblji nego prije. Baš sam težak. Pojeo sam 6 kozlića, čini mi se kao da mi je trbuh pun kamenja. Vuk, čiji su trbuh kozlići napunili kamenjem, a majka ga je zatim dobro zašila, pao je u rijeku dok je pokušavao napiti se vode. Kako sam žedan.
Kako je zbog kamenja bio jako težak, utopio se. Kao nagradu što je spasio sve kozliće, najmlađi je dobio najveći komad pite. Bio je jako sretan. Hajdemo jesti. Da, mama, hvala. I tako su svi kozlići spašeni iz Vukova trbuha i zauvijek su sretno živjeli sa svojom dragom majkom.